Hello guys, welcome back to this channel. Mentah saya sen ngeliat kendo biang te ngapjang sampai pi baro shkane ka video jonga ngarpar pi pin pe do bukut te ka mentah ka sngi ka free fire kala wanra ya kali bad ya upan te tong ini pet kumno bengin ya kini te kene kali pan te kini ki box pechuane kali in haban kolek kini ki bank note ya kena ke bank note ke bisa ni haban kolek kini bat sa exchange sang ne haban dap mission lakai license ban penyap ya enemy san sen lakai live minute bat play bat ke perlok sang pe sen te kamlong commission kamlong ke ba Actually kai la dep hi te ban yo ekne kali ngi haban collect arpo token nane arpo line pisa te ekne pan ke weapon royal in haban kamut baro arsan token kan apa news ni kita yung haban lakai bat ban pendap mission ini ikne kali bat ikne te ikne pan kan play haka khatway trik chung ne bnai ngin haban rabuya sisin ngin yo ikne ke craftland custom license ngin ya ekne ke UMP box bat ngin haban ra buya sansen man yo ne pan te kene te tang untuk pin ba ni bo profile te undon kam kata bat kene ru kan play hadu kadway terik jong na kadar te kan sedang hadu kadway hadu katsan kuntai te tangkine video yang minta kesini tangkine video sekway ngamut pan happy ba please like but subscribe ikne ke channel press your bell icon kenang ba ondang la upload video kan wan ba shapi kenang ba pinam miss video da poi kini kitiar thmai te tang kene video yang minta kesini ke Blashibon. Tata, bye bye, see you in next video, love you all.